Dobrodošli na treći po redu festival Dani Danila Lazovića. Organizatori festivala, Dom kulture Pivo Karamatijević i Zavičajni muzej Priboj vas pozivaju da uživate u svim programima festivala. Pozivam prošlogodišnju pobednicu i ovogodišnju članicu stručnog žirija Milicu Janketić da otvori festival i izložbu novinskih članaka iz profesionalne karijere i privatnog života Danila Lazovića. Milice, poštovani građani grada Priboja, poštovani gosti, kolege, studenti i poštovana porodica Lazović, velika mi je čast i zadovoljstvo da kao prošlogodišnja pobednica vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na treći po redu festival Dani Danila Lazovića. Sigurna sam da ne postoji lepši način da se sačuva uspomena na lik i delo jednog glumca nego što je ovaj. Dakle, posvetiti mu jedan festival koji pre svega afirmiše poeziju, govorenje poezije, koje je i sam Danilo toliko obožavao i koji je tako vrhunski i maestralno govorio. I sigurna sam da je jako ponosan što su mu njegovi građani i u gradu kome je odrastao i njegovi prijatelji i porodica omogućili da mu se oduže na tako jedan plemenit i prelep način. Pa nekako, kad spomenem Danila, ne mogu da se ne setim i Gorskog vijenca i Njegoša koji kaže: blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi. Pa tako eto se u našim sećanjima i u srcima njegovih najbližih Danilo će zauvek i doživotno biti prisutan kao vrhunski umetnik kroz njegove uloge koje je za života ostvario i tako ostati besmrtan. Ono što bih još voljela da pomenem, što nosim kao neko najlepše iskustvo sa prošlogodišnjeg festivala, to je svakako nezaboravno druženje sa mladim kolegama, a i ovde su svi nekako u Priboju tako topli i tako nam uvek prirede jednu divnu dobrodošlicu, pa i naše druženje je počelo još jutros u vozu, sreli smo sa nas par na železničkoj stanici na putu do Beograda, je već tako spontano i krenulo i spominjanje i Danila i njegovih uloga i nekih njegovih replika i scena koje su već postale antologijske zahvaljujući njemu. Eto, toliko da ne davim dalje. Sada možete uživati u izložbi novinskih članaka iz Danilovog kako privatnog, tako i profesionalnog života, a posle na zasluženi odmor. Dobrodošli, festival je otvoren, uživajte! Podsjetim još jednu stvar, da uživate u izložbi, a u 8 sati od 20 časova da pređete u Dom kulture i pogledate predstavu Zasluženi odmor u velikoj sali Doma kulture. Ulaz je slobodan ili ti džaba. Izvolite, uživajte.